Omunsi omu nituramuburamamu kandi abamwe nibakora ebyafaayo abandi tibakukora byafaayo ninga abamwe nibabikora konka tibikuhandiikwa konka omu byafaayo hariho omushaija w'amaani owabaasa kuba naafa konka abantu abingi noreeba omuntu yaaba akiriho timukubaasa kumanya ngu omuntu omuriyo nimureebaho n'ebyafaayo konka kirungi ensi yoona ebiire neemukunda kandi erikumanya ngu nowe kyafaayo ninga omushaija w'amaani obakweta King Oyo Nyimba Rukidi Kabamba Iguru itwe tukamushomaho konka still akari muto kwenda kwingana nitwe abokuba tukaba ntushoma ngu omukama ori kusinga yo buto noha ngo bamweta King Oyo Kabamba Iguru nimangu nababasa kuba yayishomireho omushongeji harimo mucyara w'amaani obakweta Best Kemigisha omugo Best Kemigisha wabasize kuba nazara omukama ogwo niwe yamukurize so njumanyisa ngu abira rukwindi maza ari kutwara toro abokuba ko kubakira muto nkiwe nko mukama nubutaka basize kusharamu mwena akakuzo mutabani ngo gubambe yagenda so nazagaruka kuzo mwijukuru nko mukama umusa antebe wakirebe echo hati njumanyisa ngu still naza kuba ineroro mpango nka mucyara kutwara obukama bwa toro omisho akabasa kuba nafegwiba yafegwa munywano we Kagadafi men tukushabira mama obase kuguma kandi uhame straight katuzajya afayo kandi twije tukika ashonga nashonga cyo kubanza ntubanza kushasha n'abatoro bitu banywani bitu abemico miru yakuba twindeho nyine nko mu munywano wanje bamwita Morisa Moti very organized doctor norebera kimwe ngu akandi bagira ngo society yo kurugamo ne reflectinga abebembezi nawe ba reflectinga society abembezi baba babi n'abantu abakurugo mu nsejo nabo baba babi mwene wari abatoro bari barunje kubashurira kimanyisa ngo bugabe bwabo ningo bukama bwabo muri very organized straight out katuzajya afayo kandi oguni promoter DM Swaga aka Ronald Bataringa ya Wankore Media rukira abashaija omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi the force komere known as King Oyo uba kumanyika King Oyo omukama wa toro akazagwa kumu wajira ntebe omwaka gwari kumagwenda omwaka gwari kumagwenda 95 bunzagwa kandi akabasa kuba narugaho obu yafa 2026 ishe weye bakandi bamwita omukama Patrick David Masuka Boyo gwa muhocha orimi the sad kandi nyina wena nambagambiye mwita omugo Best Kemigisha rukumugwenda 95 nubwazango meji kandi akaba umwebembezi ninga omukama wi10 n'abashatu kandi obugabe ninga shobukama obumaze nyaka igana 8 toro King Domejo imazire nyaka igana 8 nkanja ngo tino umuntu uri kwingana nyaka igana 8 ngo atugambira ko yabiriho so it means ngo at any time at any day urashanga bambi n'abariho nabamwe bakubona bonesa abandi ninga bakutwaraza kuba abandi nimwe mutakiro aho ati kuteka ngo hari umuntu wabireho obukama obukubaho kandi okiriho ubwo mwana akaba the world youngest reigning monarch njo nagambira ngo amakuraga ngakwata ensi yona niwe yabira umwana muto munonga kuzangoma anyaka 3 yonga tinkumanya wati sigire ubaho naza kuba nayingana ki abo kuba nindeba successor we bamwita James Mugenyi so nuwe arabe namugera abatoro nibasa kwanda pronouncing nka James Mugenyi mwacengecho so ubwo niwarije kuba namugira nkahi namugiro mbigere afira nyaka 3 nayo nkayo bukuru wano baramuje ubwiro buyazarigwemo urukumugwenda 92 afira ari muto munonga so ningira bakutubuza ngukaba mukazi mbe mutaka murebire inyaka nayo 2 kintu mito kandi nebindi tokamanye iryo bugabe ninga shiryo bukama kuba kubukora ki kuba kubitwaza so umwaka gwara kumugwena 95 ishe kuyamazire kufa umwana yabasa kuba nakora ki yabasa kuba nazaho
zikaba ziri 8 212 ryo kwa mwenda 1995 hahwireho wiki emwe yonka nibwo bakora imigenzo bakamutekaho mwene bakamurajyo migenzo yona yo kuba mugabe kandi bakabasa kubana bamustamisa omuntebe. In fact noreba ngo uri kurekika omukoro ogwe nagira ati baruhanga ubwo mwana yatari weshagama yo bugabe abase kuba nafa so ko kumara kora mu testage ko yamaze kora mu testage je bamuhereze ngoma yibishe nabishe nkuru bayine batera ije ngoma ne y'abacwezi ngo kuba acikozire bishe nabashoye nkuruza nawe je ngoma yagitera yabasa kuba naza kahi yabasa kuba naza ngoma. So Ruchidi wakana bakabasa kwani bamutangoma amukorwa mani munonga Paris ningasho mu rubiri rwa Karuzika omucyaro cyanya mucanka nkanyurura ningashinka omugabe ningasho mukama. In fact we no mukama watoro kandi bakamuhe cyo kujya bamuhe cyo kujya cyo bugabe kandi kiba kirimo buro instead of millet daf ncyakirimo buro bacimuha emigenzo bagikora kandi aje mukoro kuyamazire kubaho hija hazaho mukoro gwe dini regia ceremony ugwabire guriho Eustace Kamanyire for the potro best gwenzori ninjiro gwa kabari tingumanya Eustace Kamanyire no yabagwebembire na President Museveni no mukora akagwijaho kandi babasa kushemererwa umugabe umukama yabasa kubana atwara ubukama ningamba munongo mugabe abokwa nitwe nkore kabati no mugabe. So emirimo yakagitambuza kandi kuyihogo yananaka yaza ishomero yagushoma shumuhuna abanywani be konka kakira kuzo mu private schools kandi kana abayine aba bodyguard bamukumire kuko kuma abantu bakumba mugabe saka maraho imyaka 2 muri London yashomayo kuyarize yagarukomuka yazaga kandi primary school muri Kampala abinji bakashoma hunawe kuyarize yaza Kampala International School Uganda naho yashoma konka kana akunda munonga ati music na no kubara then na no kuswiminga kuzo mizo kaswiminga nangwa mwaho mukamureba hakataho ari no aswimingira kimwe kuyarze yashoma degree ya business management akadishomera mu university yita Winchester University kandi ejo muri UK yiba kumanka England kandi mu 2013 akabasa kubana ajwara yajwara degree yajwara yagihe bachelor's degree abira ryo mwebe mbezi murunji munonga nimwe binji mwena ni mukimanya kandi akabasa kuba nayebemberaje kandi patron ko kunaragambira hungu best chemistry kari munyanwa wa Gaddafi kari patron inko kwikiraho kama bwatoro kandi mwene bakanywana munonga ako 2012 gumwaho omwana ogwo omugaba kayine nyaka mwenda aho nibajanga omuga kabaka nibajanga Gaddafi akatara kabaka Gaddafi kari president ngana wastira kana enda claiming koro bugabe akabasa kubana asindika sente eza koziro rubiri gwenda sikakoro rubiri mwene tubetijya biraro na mushanjo twara social media nega bangu yafa bambi baragayo bagira ngo nashasha konkata kafire konka chagumiza mutwe ninjaho nimwe bira social media aho konka chagumiza mucha hamubwa bamba base kubana akora ki abase kubana afa abira ryo muntu wamani Ruchidi wakana was the omukama which means king and Ruchira Basajja which means the greatest of men. Although he was considered as sovereign leader of Batoro, Ruchidi power was limited to carry duties ngo kumanya Uganda kagenda yabihanga ya republic state ya rugombyebe ya munake konkari nawe natwara duties zo kwebembera culture kandi nangwa n'abatoro bana bamutwara nko mukama wabo so nabitambuza so rest in peace Ruchira Basajja omukama oyo nyimba kabambi guru Ruchidi tukakushomaho muruva tubetujyo mu age bracket emwe ubusasi nubwo amani konka ekintu basa kubagambira omuntu toka respecting ekintu wabo kikini kintu ko kuba kino mu ngaro toka amanyamana gacho no basa butamanyamana gacho abo kuba abinjito tubeta kumanya nkingogu
aina amani gaso kandi ajya mu gya Fulgence yona nka king wabire king anyaka mito enyaka 3 yonka kayatandikire gukora ki kuridinga ensi ye obusasa bweno bw'amani kandi nani mbasa kuhereza omusamare obukama bweye butambwireho kunagambira butambwireho imyaka 3 na gumwe kuruga 2026 ryo kwa 8 kuse 2027 ryo kwa 8 coronation ryo okuza muje kakujyo kwa 9 2012 mwenda 95 predecessor nyingishe weye urimi the sad successor uramuzo mbigere James Mugenyi nibyebyo ebinabambinireho promoter DM Swaga kandi abakwenda kumanya dini yabo ndeba bakumbuze dini religion abirajyo mu Kristayi Anglican kungango kuwareba babe ngoma ryo bugabe no bimanye ryo bukama no bimanya ngoma bakabatereye abacwezi so nana atwara culture yona kukumanya culture yona abakwenda amatako muri mbarano wasakuru kuwatagana n'aba N&M Real Estate N&M Real Estate kana kwenda gukora videos nebindi basa kwatagana n'aba Kore and Beyond photographer and videographer ikintu bino basa kukikwasaganya kizarevo enamana basa kutera zo mushanju 8 nshanju igana 59 imbere tubase kuro kutwagitambuza mwe bare